Dwn i'm, Liam. What else ti'n mynd i wneud on a Sunday? Ti'n cofio tro dwytha, dwyt? O, nes i gweld vaginas yn popeth. Nes i droi hymbyr y sofa. Ai. Sim angen ail fyw'r peth. Well, a months ago, surely you've cael sex since then? Pan bo chdi mor keen i neud madarch ar noson ysgol? Why not? And since when do you say no? Ia, iawn ta. Fantastic. Way off. Cachu cyn madarchu, de. Oh, my Daniel, disgusting. Ooh, let me guess. Porn fetish. Ooh, Scottish Widows. Sexy used tampon. Gorsedd y beirdd. Sexy red button on a Sky remote. Ooh, Sean Corn. Sexy Teletubbies. Ooh, Tinky Winky. Lala. Dipsy. Pooh. Sexy Pooh. Handmaid's Tale. Chi di weld e, right? Is it funny? Fucking men. Handmaid's Tale? Sgyn i'n cymffon iddyn nhw? Oh, come to daddy. Vaginas. Vaginas yn bob man. Oh, mae bren fi'n ffwc, Liam. You have to watch this, Hugh. Guys, chi di gweld iPad fi? Seren, allai'm handlo hyn. Ti'n gweld vulvas to? Na, ond mae'na fannies yn bob man. Liam, ti di gweld iPad fi? Oh, come on, I've never watched this before. Mam yn... No! O, dim dyma tro cyntaf fi ddweud hyn, ond sa'n credu ddylai ti'n neud shrooms hyn. Dwi'n dechrau meddwl bod chdi'n iawn, sti. Ti'n ffaen nes i just cael sex? Haws deud na gwneud ydi. Yn enwedig pan mae'r ffani efo danadd yn trio bita chdi. Be hwn? Agor o de. Ma i Liam ma, e? Dio byth yn cael post. Na, mae'n teimlo fel cerdyn. Siogl ddim yn atab. Wei. O, beth ti di brynu wan to? O, dim Sybian sex machine arall gobeithio, achos oedd yn dwytha yn ysgwyd y stryd ma. Dwi'n siŵr bod yna ni subsidence, di. I Liam ma hwn fyd. Ti'n meddwl be fi'n meddwl? Di rhywbeth i wneud efo vaginas? Ydy'n hofio pen blwydd e, idiot? O, be nawn ni ta? Be ti'n meddwl ni? Mae da fi uni ys da ti ffoc all i neud. O, ond o'n i jyst am chilio heddiw i fod yn onast, a dod i derma fo pethau welis i ddoe. Nawr mae da ti bwrpas i diwrnod ti. O, sut fath o bwrpas? I don't know. Balloons? Presents gan y ddau ohono ni. Jelly? O, gair i fodca yn y jelly. Ie, os ti eisiau. Iawn lle, parti amdani. No. Na, dim party. Small celebration, gathering, ar y mwyaf. Oh, come on. Ti'n gwybod beth sy'n digwydd pan ti'n cael party? Ser, mae gegin ar dan. Seren, ti'n gweld bawb fi rwla? Ser! Be'n union ti'n olygu efo gathering bach ta? Mae byw dy ti fy byw dy toddler. Na gael cards of presents, na i decorator, na i gael bwyd. Be dwi'n gynnu ta? Wel, ni angen rhywun i invite o guests. Ti siŵr ti'n gallu handlo fe? Dwi'n siŵr. Right, dim mwy na'r list ma, okay? Champion. Oh, fuck fi'n hwy. See you later. Ti fo rhif ffôn i hein, ser? A be di enw iawn Womble? Actually, be ffwc ydi Womble? Womble. 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 Womble.
Edrych yn dda yma, ser. Diolch, Hew. Sut mae'n mynd ar y guest list? Fel ddudis di, dim parti, jyst chdi a fi a dau arall. Ti'n serious? Wel, do'n i methu gwahodd ffrindiau fi na, ma' nhw i gyd efo'r felan ar ddy llun, a dwi'n mynd nabod ffrindiau chdi. Yeah, and you never will. Wel, mae yna vodka jellies yn y ffridge a dwi wedi prynu hwn. Ti di mynd am mental age, e? Achos mae dyma'r tro cyntaf mae'n dathlu ben blwydd yn y tŷ yma, de. So, un. Siwr bod dad ti digon o booze i pawb, ddo? I fi mae'r hein, de. Dwi wedi deud wrth pawb arall, bring your own. And he's back. Dych chi gogs dy serious drinking problem, ddo? Diolch ond yn broblem i bobl eraill. Da ni'n gwbl gyfforddus efo'r peth, sti. Hi, Callum. All right, bruh. A cold one, Callum. Like they say in Australia. Cheers. Beth sy'n? Ti'n cael stroke neu beth? Be wedi si am gael parti? Da ni'n cael parti. Pam bod e ma, de? Wel, o'n i'n meddwl de, pwy mae Liam yn siarad mwyaf o? A mae rhaid bod o yn agos iawn at Bob Rester, dydi? Hang on. So first guest i gathering Penblwydd Liam of 4 people, including a dau sy'n byw ma, yw dyn ni! Ie. Yeah. Pan ffoc bod e di gweud iawn? Monday yw diwrnod mwy tawel fi. A mae hi'n tynnu cash. Ti'n siarad Cymraeg? All the way, bruh. Oh, fucking hell, pwy wydda? Dechrau pob sgwrs yn Gymraeg. You never know. Ie de. Cyngor doedd iawn, Callum. Mae ddrwg gen i am yn rhagfarna cydd a chymryd yn ganiataol dy dymethu iaith y nefoedd. Unig. Well i gest arall ti bod well, I swear to God. Ar y gair. Lle mae'r ti bach? Top o grisiau. Oh, and how do you say it again? Ti eisiau llinell? Na, Callum. Oh, Liam will absolutely love your gift, Mike. Grab a seat, there's some nibbles and everything, scotch eggs, sausage rolls, and you know Seren. Oh. Mike a bouncer o Tesco. That is the best you could find. Wel, mae Liam a fo'n siarad bob dydd, dydi? Pan mae'n mynd i nôl burgers fo, maen nhw mwy neu lai besties. Callum, fi di newid meddwl fi. Catch anyone trying to steal today, Mike? Say! Penblwydd hapus yr hen boi! Oeddech chdi meddwl bod ni di anghofio donat? A beth, Dili? Pemrwydd apus. Gwyna fel nes i neud pan nes i sylwi bod yn siarad Cymraeg, fyd? But it's not my birthday. And even if it was, what are these two doing here? No offence, Callum. Mike. None taken. Fi jyst machs mae'r Hobbit yn talu. Eist, Callum. A nid Callum yw enw go iawn fi, by the way. Great. So a quarter of my fake birthday party are complete strangers to me, and the other half don't even know me. Bechod ar Mike. Mae di dod o dy hoff fwyd i a bob dim. I wasn't talking about Mike. How are you anyway, Mike boy? Did you get the, checked out? Yeah, wanna be careful of that. iPad fi. Who's the last end, Lee? Well, there's an explanation about that as well, Mike.
just don't have it with me right now this minute. Chwedeg, 80, 100. Diolch, bra. Wel, ei di Sadwrn, Callum. Gan ni gael ymlaen efo sgwrs am un o sola lead li. Ww ti boi? £6 for the burgers, you. Pleasure. Aye. And thank you for coming, de Mike. Rwdlin. Oh, mate. Ti'n meddwl am excuse, to? Well, nath I gyd dechrau when I lost my job the other week. Ti di golli dy job? How? You had a traineeship. I had to give someone a P45. A be, nes di wrth o greu, lle? Worse. Gloria! It's your lucky day, love. Courtesy of the HR department. Have a lovely weekend. Don't do anything I wouldn't do. Ta-da! Sian fi fod gwybod beth yw P45? It's my first job, like. Wel, oeddech chdi'n hollol hydd efo felly doeddach. Fe am iPad fi. Well, o'n i angen arian, you know, for this month's rent. A'r 2 fis arall sen chdi fi. Exactly. And, well, Sarah left the iPad in the living room the other day and, well, fi di cymryd pictures o account OnlyFans i dechrau account newydd yn gwerthu thongs yn gwisgo. Yep, cheers. Ffiniau fi. Yeah, O be, ti'n gwneud pres o hyn lle? I'm actually doing quite good. Oh, digon da i prynu iPad newydd I fi. A 3 mis o rent i fi? Fine. So be, ti di bod yn mynd allan bob dydd? Cerdded o gwmpas yn chwsu a lyndio yn y thongs ma i gael nhw fudur a gwerthu nhw ar-lein. Yeah. The smellier, the better. Honestly, the pervs love it. Sgyd ti'n gwaith i fynd iddo fo fori o gwbl? Dyw iawn lle. Achos mae gennym ni tre cyfa o vodka jelly sy'n fynd drwyddyn nhw. Ti ddim yn meddwl fi'n loser nawr? Dim mwy na go ni cynt, met. Na, fi'n really grata ti. Mae hwn yn identity theft a mae da fi online reputation I gael. O, bore off, Seren. Di Liam mynd i wneud dim drwg I hynny, na di? Ti'n gwneud joban champion dy hun? Os ti'n delete yr account na nawr, a ti'n prynu fi iPad newydd, wedyn, Can I just carry for a couple of weeks? Just to clear my debt and have some cash to tie me over. Come on. oh, ti'n really pushing it now. Fine, fine. I'll buy you the best iPad there is. Fine. Oh, sound. So, pryd ti'n actually cael pen blwydd chdi ta? Chi'n gwybod hwn? Na? Yeah. Pan mae DJ name fi yw'r second coming. Because you come after a second. Oh, yes! Nah. Same day as Jesus. It's Christmas Day, innit? Wel, air, ffys, a myr. The thongs. Thongs bydyr. Hashtag deep throat. Fuck me. O mae o'n eitha ffynnu, dydy. Ar ôl be nes di. Do you think? O, mae o ben dant yn ffordd newydd roi P45 I rywun. O, a mae Gloria di seinio fo I chdi. Yr un un Gloria nes di sacio'n coeddus di on. Aye. They didn't have to get rid of it after I left. Oh, that's 4 hours done, but. Pasia'n draw ta. Faint ar ôl? 2 more. A ti siŵr bod y llall na'n iawn I werthu? Ar ôl fi gael y damwain bach na fo. Don't worry about it. Gach chi charge mwy am y dirty ones. Y pres hawsa dwi rioed I wneud. Ond mae fe little demeaning though, ynddo fe? O, ofnadwy. As in scum. Dwi'n teimlo fatha ba wisar doman. Should we call it a day after these? O, ma'n nhw jyst yn anghyfforddus, dydi? O, dwi jyst isio boxers fi'n ôl I fod yn honest. Boxers. Sut mae genod yn gwneud hyn, da?